Angu grade 9 ngaba nomntwana mina at the tender age. I think I was 17 mangiba nencosi. But ke still ke secondary ngu grade 11 viye ngaba nomunye umntwana wesi2. Eshene kahle kahle vele iqale lapha indaba yami ukuthi kuyomela manje ngiyoziphandela ngisipine ngihlanganise because mangizoba nencosi yesi2 yokuqala uma uleli wayithatha uthi vele uzangikhulisela yona uyabona. Chubeke nesigele mangizoba nencosi yesi2 oleli lathala ingeni. Qala lapha ukuthi esathi manje kumele ngiyosipina manje. Okay, same time kubhuti wami. Njengoba ngisho ukuthi ubhuti wami ngimlamayo kuyigangster lo yamuntu. Bekashiye 2 yebhamu lapha endlini. Kwakuthola ukuthi manje kumele ngiyenze iplan. Kwaqala lapho ukuthi ngicine sihleli phela lesayibhamu ngaziyenzi nini sigcina ngokuzibheka but ngine sengizithatha nginikeza uAchoose C1 ukuthi manje siyospina ukuthi ngizokwazi ukwenzani ukubhekela incosi. Lapho ke ngaqala kwenzani saqala ngephaza shop elokushini. La kunesiphaza shop esibona ukuthi ayisibhizi nyana. Lezo iphaza shop esingena nje lapho kule iphaza shop sifike sibakhombe sithatha imali sithathe necruiser esokwazi ukuthi soyithengisa samwe ukuthi ke sibe nenyungu yabo. Masiliwe senza kanjalo sigcina sabona diamond lokushini lisenzela kancane yabona. Athubona idropping. Phuma kwethu lokushini sigcina sesihamba sesiyorufa manje idropping. Lama shop unyana lawo especially lawo ama Pakistan asafika ke. Safika abeka ama phone la eglazini kanje yabo. Yiyo ke abantu besibatargeta kakhulu because bebabeka ama phone baphethe nenyungu ukuthi if abantu bazothengisa ifone yabona bababhadala. I remember first bengiqala ukuphatha 10,000 lapho sifika sithatha ama phone vele eglazini phethe abanye abo Achoose bama bayi2 bangikhuthuza lo omunye bekaphethe imali eningi la ekhwameni vele lamalena beyenza 10,000 yonke sayithatha le mali nebhandle lengaka yama airtime shothi airtime vele saphelele engakayenzi iningi sengaka kuyincwadi thatha lapho ke lezo zinto lezo siphume sesigrand sengikwazi ukuziphilisa kanjalo. Lapho ke sengishaya imali sengenye out edla imali ngiyafunda leso sikhathi ka grade 11 mara manje there was a time bekhona ukattenda first period second period phela third period siyaphuma siyospina sizobuya futhi after break. It was November, I still remember ngoba ngibhale it was 16 November ilanga la khona fike endlini tshela uMawuleli ukuthi eMawuleli mana ngizame nge100 so washa ama ball pen yabo. Uleli linkaye le 100 kanti akuyowasha ama ball pen next sihamba siye drobheni shoot lapho bese ngaka bhuti wami uyabhandita njengoba bhandita kanje bhuti wami bekashiye 2 yamagani lapha endlini. Thatha la magani ngithathe impintshami okay ngisifaye siye Binoni semdeni lempintshi so bambi petrol station I see here for sure. First figure vele for sure siyangena lapha yana grand siyashintsha jump counter grand sharp inyungu bayasigaya la. Makumele siphume ngenyungu la kube nomunye umjito oyi1 upila grab ibag yemali usebenza la ibamba yabo. Abona ibamba kuAchoose yabona. Awona ngimkhomba ngegani yamtshele wena yekela le bag. Lo mjito ate ethunja man. Yabo. Ngoba mina yamtsheleka le bag ngizokudubula. Ate ethunja. Engimtshele maybe kayitrade man. Uteyeka le bag ngizokudubula ate ethunja. Avele kwe string stede. Ayeke le bag. Maka eli bag thina bese seseyintwana sinane siyana lapha sina information siyanje sokhanga sazi sisemncane I think I was 18 yeah 17 18 khona lapho yabo. Kanti seba pressele yabo ama panic button yabo thina sisikele lezo zinto lezo press ama panic button ama security sewayeza vele kuphuma kwethu eminyango na ama security sewada same time ama security vele stand fast akungabi ne stand fast siyabaleka noAchoose ama security manje sewadubula kithi for sure siyaplana namo security sikwazi ukuwave yabo sikwazi ukuwave sibaleke balibele basigijimisa thina sizobanjwa abokhata bazambela eBinoni ngendlela esivele ngakhona sigijima yabona the way sivele ngakhona sigijima labo khata bavele phambili vele same time stand fast mina ngigapikane yabo mangigapikane ngikhaphela le ukuthi ngisondele ngibatshela ukuthi khona abantu abasigijimisa abafuna ukusibamba inkunzi yabo. Same time mama bangikhuthuza bathola ukuthi akunaniksi la kimi yabo. Manje kunomukhato ohleli lapha yana emotweni udakiwe lo khata lo uzihlelele uyambona ukuthi udakiwe. Uyophumayo athatha itosha hamba mafika lemuva adobhele ekhaya. Ulabatshela khona ukuthi efasani labantu for sure basifaka ama cable tie. Sebusuku. Faka ama cable tie manje mase bakhuthuza uAchoose naye sebayithola igani kanjalo. Same time basifaka kuphi evenini basasifaka evenini kanjalo lama security ayavela amawavela basho ukuthi kwenzakala abafana batayibo basithatha basibuyisela kuphi ku scene of crime. Sifika ku scene of crime vele lapha bayaspoint ukuthi ayibo laba same time police station
edrobheni sangena epolice station kanjalo sesidetain. Yabona the following day bayasibhuka ke kunendawo lena bathi Mokers Morten Roof funeka ezinye ibhamu manje esinganazo nje bazitholile lezi ayisithelwa induku ke lapha sithelwa induku strong gcina sesithi ibhamu sikhona ibhamu ezingekho basithatha baye lokishini azikho ibhamu thela induku khona lapha maybe bo 3 days yonke from there abasiyeke ke attend icala lize lisigwebe icala